sasi. E tofi mai e ia o e tai lotu. Le amata mai a le whai tau tispa ia, o le whai lotu. But not just any kind of, you pray. She sits there and she says, Takalo mai upu le whawhitai, whakoe senga o Sam, mana unga o Don. And then we all switch roles the next night. E tere la taimi, matoi lolo, like it's getting dark outside when we're playing. We always try and hide or pretend to go shower too long or sit in the restroom just so we can avoid, doing the prayers that she asks us to do. Sam always used to do that. E lo foi matotina a yese shows, the TV show le matopata sali matamata, like having away back then. 5:30, we'll sit there and we'll watch it, like getting ready to watch it, and she knows that we're waiting for the show, and then all you hear is sauni fatai le like sauni tato like le lotu, sauni vinga mai fatai le atua. And so we have to scape everything. One thing our grandma taught us is don't fear anyone but God. She's fearless. She's a God-fearing woman. So she always taught us don't fear anyone but God, and then most times her. So we'll shut down all the TV, everything, just to sit there and wait till our whole lotu is finished. At home, if Asara Ngangamu Sesi, that was her number one rule at home. If we come home from school, we leave all our English at school and we come home to only speaking Psalm 1. If one speaks English, one single English, will get in trouble, or we'll sit down and get every lecture from A to Z of how much of a disappointment we are because we're not speaking the language. She really instilled the importance of culture, the Samoan culture, leanga nu'u, in us. From the way we spoke, the way we walked, our ways, especially the language. Identity to our grandma was really key. She worked and instilled that from a very young age, making sure that we knew who we were as young people, as young people of the faith, and believing in God. So one way Ma taught us how to speak Psalm 1, so we will sit there and read passage after passage after passage until she hears that every word is sharp, and then we're free to go and watch TV or play outside or do our homework. Growing up, Ma's key message and teachings to us, that was always her message to us. Every year, at the beginning of the year, like at the beginning, right at the start of a new year, so she always wanted us to go all out with our schooling. Education was key to Ma. Wanted us to have good jobs so that we can look after our parents and our family. She had the biggest heart. Ma had the biggest heart. She loved everyone who came past her. She loved everyone who came into her house, whether we bring our friends, whether we bring our cousins from our other parts of the family, our church family. When we bring them home, she treats them like her very own children. And that's why it's very hard to note down who her grandkids are on the program, because they're all her grandkids. Her faith was very strong. Like I said, growing up, every night we start with God. We hear her pray in the morning, singing in the morning, 5 in the morning, 6 in the morning. Say 5 o'clock or 6, if she's up singing the song, I'm not allowed to sleep. I have to get up and sing
else if I pick away out with a boat to wake up. So, and then at night, again, we sleep with God's prayers. She made sure we went to her homework centers. I ngā ale any mako homework I asola, like her stolen partly, ngā o coloring, coloring books tamo ke o haawe. But she made sure we went to homework centers and we whakasa while she was serving at the Istamaki one. So we would sit there for 2 hours missing out on Dragon Ball Z at 4:30 to make sure that we were doing something with school. My grandma was a very determined woman, very independent. She doesn't drive, but everything on her checklist, and she can have 3 pages of what she needs to do. Everything will be done. And I say this because she goes in buses by herself. The whole of Otara knows her for her walking. So she's probably done the walkathon that we just did for our church 5,000 times. And my friends at school knew this. They just knew, oh, your grandma's walking here. I saw your grandma. And every bus driver, she knew. And it was good for us because whenever we went into the bus, we get in for free. So she made sure she did all her things by herself. Ele kai kainga whaalango I sesi. Mga omia se kalaiwa makukinga. To take her somewhere, if we see maya, but it's a little tiny. E alua ia whaiana mia, like her stuff. Through the bus, through her walking. Like her uncle said, it's a little matutina. When we grew up, we knew her language her anganu was really, really strong. Lesia so whai ma. If you go, who's gonna carry on your work? And she said to me in Samoan, and I said to her, yeah, walele. So she loved to do like flowers. If you come to our house, the cut of our gardening, that was all ma. She likes to, so our holidays, we're always doing her weeding outside. She'll make us do a weeding in the morning or afternoon. She loves fresh flowers. So I don't know if many times the houses around Otara, she used to whaamoi, some flowers from them. She probably went and got it herself and helped herself to it. But she loves to bring new flowers home to grow them. And that's I always whaapusa that to her, I guess, the love and embrace that she has as a mother. She plants seeds. She loves seeds, and she planted these seeds in all of us grandchildren to continue her work. Growing up, because I was the only girl in our household, my grandma would always, every white Sunday, she has a talent of sewing. Maybe not the best, because sometimes when I come into church, there's something like, there's a hole over here, or like, but she never wanted to give her patterns, or my peers, she wants to do it herself. So she'll hand sew them. She had a little masini that she never used the foot one because she said that it will make her sick, the power. But she made sure that we always had good clothes. And every time we had like a big function, a wedding, or even our choir anniversaries, every white Sunday, she's like, yeah. Exciting, like I get so excited to design a bear for White Sunday because she instilled that in me, to look forward to I guess wearing something nice. She took pride in all of our successes and hers, and she challenged and corrected us children when we needed to. Our holidays were the best. Because we didn't have a car, our parents were working. We would walk all the way from home to Otara Park by foot, and then walk all the way from Otara back home. Along the way, Don always cries, like he stops and cries, because he wasn't a skinny kid. He's a very, very big kid. And so, like we're walking, e kangi out Don. Like,
And he'll stand there like Fali and cry. And the mother that she is, alusu and Michael Loli. So sorry, Super Valley Free guys. We had all your trolleys. Growing up, she would go put Don in the trolley and she'll wheel him all the way home. She didn't have much. She'll only have coins in her pocket, but will always stop for lollies and ice blocks at our shop here on Ferguson Road. So that was every day if we're not doing hours at home, like cleaning her windows, cleaning the frames, or putting up a colourful ear around the wall of our house with ulas and flowers, and she'll let us go to the park and we'll walk there and walk back. Our food, she made the best sofai. I don't know who can eat my grandma at sofai at the moment, but my grandma made the best sofai. And even with kopai koko, kopolesa, I don't know what flavors they are, but they're light brown, white, dark brown. She'll use everything at home just to make sure we were fed. So another memory that we have that we always laugh about. So Ma doesn't, like I said, mga oe whaalangulangu sisi. Mga oa ia, alu ia whaimea uma. So back then we had like huge loads of laundry. And so we didn't have a singing kamea or a dryer until, recently. And she wouldn't want to go to anyone to take it. She'll make us kids pack 3 big bags of like blue bags or even rubbish bags into a trolley. And we'll also the trolley from home around Ferguson to the laundromat at Ferguson. And we used to try and make excuses, or there's a little fence at the back of our house that you can go through. It's our uncle's house. We'll try and wheel the trolley there that has heaps of rocks and gravel, and we'll get stuck. And so we thought it was very embarrassing, but what a life lesson, So all these young kids want to go find trolleys, and you guys can take the washing like that. Very grateful, Ma. You always made sure we were fed, clothed at your higher standards. You made sure we had it all. We had everything, even though you had little. You were our safe haven and our blanket during our cold days. You battled through many, many challenges with your health, but we continue to see the strength in you, and you pulled through each time. I praise God for you. I praise God for the woman and the mother, grandmother that you are. You've taught us so much. Your heart to serve God, your family, your church, your village. One thing Ma always used to do was her love for her family in Samoa. She'll always make sure that her family in Samoa were okay. And her siblings. My grandma, there's 2 of them that are still alive. Our grandma here is older than her. The way she tells her off, the way she whaakongongs everyone and tries to bring everyone together. So Ma, whaftai mo lo tausinga, lo alofa whaamaoni, mo whautuanga uma lava. Whaftai mo mia uma. Whamangalo mai lo whanau sis whare tonu o matou tausinga ia te oe. O tima ina ma whautuanga, o le ate o whatu. You leave a legacy behind, our strong, outspoken, our selfless, warm, loving, fighter, determined, fearless, God-fearing, beautiful woman. O te misia oe ma, I'm gonna miss your no filter. We used to be very worried about bringing our friends over, because if I think, oh, ai angai mako friends, makala maalie foi. So she was very fearless. Ma tō te alolofa tele mo oe. Ia manuia lo malanga. I'm going to leave you with a Bible verse from a passage that she made us remember so many times. Ma believes that this passage
is the characteristics of a person based off their birthday. It's Proverbs 31. 16 says, her birthday, she looks at land and buys it, and with money she has earned, she plants a vineyard. Ua mana tunatu o ia I se whanua, ona maua ia o ia, o le fua o ona lava lima, ua ia whai ele tō vine. Ma, these are your works of your hands. Your family are here, and you've set everything up. Thank you. A whetai lava ma, o le masanga o fie pepelo lea, o le mea whatau waa le lale lei, au whawhine o matau lea li, e vi ia lava o ia. So I'm going to leave you all with a song that Ma always sings in our whainga loku. Sorry, one more thing before I sing my song. She always writes my laumas. She always writes the beginning of anything that I bring to church. The kausanga fall, the New Year's local. She'll have everything prepared probably before Christmas. And so my holidays would be to sit there and read everything to her until I memorize it. And so I'm going to sing the song just to farewell our grandma. And if you all can join, that'll be awesome. Really, if you have a nice voice. Elelofa o Yesu, ua malita itane, te moli mawina, te sāwinga o seo mātou tina. O le asa soifua, ia, nā utou whaafonga iai, ia soifua lo matua. Ia, so alua I maua. Sa whaipoipo atu le lo matua, I le Sama doa mesi nu ule so watu wa yo malai manwa. Ya papa Talauega. Ya pai ele ngafa. Ya e pa tu lo ko mutu malai. Ona na apa ne lea. Ua babai se fa na fai. Ya ona babai mai leo ma ua ma si uso le titi. Ya wa osina. Ya mo uso sa moana. Ya, it's
ia grandkids. O mātua, o seo mātua tina. Ia, o le toi nei no ia sau whaatua lia, mai mata vai malai man. Ia masio na tina, o sau moana, mai le fioanga o lauli. Ia, o nā fōto whaafonga, ia e toa fitu, le whanau na soifua mai ai seo mātua tina. E toa tolu tene, ai toa whātama. Ia, o taimi ne, ua whai rangi tō launga le toa. Ia, lo whaatitoe pēr le matua. E vi ia ele alofa maleanga le leo le atua. Ina na tau singa, se kisi o mātou tina matua. O lona soifua o awina, ia, sa o awina mai lava ia o mawhaife au. Nā mai taimi. Ia, se so o ai male tūlanga lua. Ia, whai uno le tausingo le ainga, ma whai le maumanga. A wā le tausingo le ainga. O se tina, e le tau muli mawina lona soifua. Ia, sila fia mana malama le tato e kalesia. O se tina e sa wā, o se tina foi, e no loto mana tō whaare atua. A o se tina foi, e no loto foi mana atu pona whaare atua. E tāle nia si o mātou tina, tēle tāle ni sa ia te ia. O ia tāle ni, o ia sa saa mai i lana whanau. Sa malanga mai ia, mai o mama atua New Zealand e tausanga e tasi le awhi i se lava anu suma le ono. Ia o na mātou no lotu le i nei PIC, tau mai o le mata le lotu i nei PIC. Ia o na whaawawai le o na la au nanga. I le kalesia PIC. Aluai. Ia. Whai mai latana. E sili ale o la ue la e kalesia sa ola ma au na e Samoa. La e kalesia e whakasa. O na tuua leo le PIC. Ia e li watu i le e whakasa i Samaki. Ia au tamina po o le au lotu i Tamaki o lo tau whaatula la tau lotu. Ia ai sa au nai lava ia mātua. O nā wai leo la au nanga i Tamaki. Ua maea e wharisāma le mōma mea uma sāwhai. Ai maniu si o mātou tina o si o mātou tamā. Maniu lo mātou tamā. O na sui lo leo lona finangano wani ua o toi li mai, toi sau toi lotu i PIC. E o mai lari taimi leo tu uaile maa roma ma lisi o mātou tina. Ia o lo manue pēr i PIC. Ia, e o whai atu e tele tāleni sa whaamasi o mātou tina. O ia tāleni, lea wai e sa saa mai i whanau. E le ngatai whanau, a o whanau. Wai lava e suru whai mai tina. Na te le whai lo maina lava se tangata. Tusa uma ia whanau ia, ma whanau a isi tangata o fia maua le fisosoani. E a apa atu o na lima, e whamau oko mai. Ia, ma ave fo i aina ti ma inga ma lama whautuanga. O mea nai a reina fia tele ia i tupulanga. E o asu lo mātou whana. Wai e tani sa pai a lama no matua. Wai nā mea suru whai atu le fia maua se fisosoani. E le tautuani na ina e lo matua le nei. E tu sawa i ene whautuanga e le sawa ni whai. O le mafuanga whanau na mātou te misia e asio mātou tina. Ia. E mana tua pere a ona le. E talai Yesu,
whamaona. I whale mai le fia fia lo. Wa mai a na ngā renga. Wa fo i atu te matai. O lo whaatari. Wa tau nuu fia. Wa mai a foi. Mai a tau sa fia. Wa sa fa o te leu tu le fai mea. O lana tō wha le atua. Sa wha lango le iai le o le ngā ruenga. Whaatina e mana tua pia. E pala maa, e le pala tala. E futine, ai whaapapau ka ngana. Ui lea, ua fōi le au auna I lona matai. Se I lau sa saa whaipa o whaamanusina. Sa tinga ai e whaatau nuku lona tiute. Ma whaama e alo na wala au. A wā o sua marie le nā o lona tamu. Ia lea iere nei tu la. Whaadeo atu ai lea nganga o le whaafitai. Lau sunga le whaafia ngaina a rona ma le whaitua. Lau sunga wea ma le whaitua. Whaafia fo I le sunga le tamama le rona le whaitua. Ai maise. Le pa ia lasio le e kādesia I o tara. Whaafitai tele mo la o tō titalo. Le ao ma le pō ma le ao. A o whea ngai aisi o mātou tina ma mai o tina. E mongoli fo I le anganga le whaafitai. Lo o tō a ao fōai. Ma lo o tō a ao ma fola. E ala I se leni ma teo fuala au. Ia la o le atua lama. E tumu I manuia. Na te toi whaatu tumu atu mea o whaamahau. Mafutanga tina. Pama lole ngā mhue. Pama lo whai o le whaiva. Ngō tau si I ale whale o aso mua lunga le mai. E ala ina au tau au nanga. I so o se ala. Whaafetai ngō la au tau titalo. Ngō tau whaia mea sini. Ngō tau manu wai. Whaafetai tele mo mea unu. E le ai lama se au nanga. E au noa ma se maumau. O ari se seo si o mātou tina. O se au nanga fo'i ua le atu atua. Ia, whaamangano le au ona. Anu ia le tina ma maona wha le tonu. Ma ia tafi mala ma whai ngā. Ia manu ia tere. Toi tu lātu tōre, lātu mafutanga le nei asa. Amen. Tale fati. Pa ia ma le mali. Ni sa nima pa na ni. Toi sa nima. Ni tina tua ya te. Tu la I le ama ma pa ala. Ai ale ai ko le o masui. So ma tina fa na yang tima tusena. Tina yang orisa. Saya. Tina yang o manga. Tina mana lo. Mana fali. Pia fo ini kadas. Jama mana lo. Rantonga.
upi mani ai ki mai. Ia rofa ma le anga le whaasoasoa o le atua. A manatu I taimi o sona. I le lava upo le ngangana I whaangangana I nā. Ai tauia. O se mea I nungana. Mato mafutanga mawhanawhana mto upo. Ai tango tupā. Pai ane. Lau sunga tatai a rona. Lau sunga wea. Ai maise lau sunga ta mama o na tana whana. Te paia o aina na rua. Te paia o whai o whawhenanga wa whia ma potu nei aso. Ona, o le aso I muri o tātou ngā tana mto upo. I dunga whonga I ene. A muia e whaanoa noa. A wae whaamawhan whanaina la tū. Mea whatau waa le la le lei. A un whawhini e matau I lei. E vi ia lava o ia. God is deceptive and beauty disappears. But a woman who honors the Lord should be praised. Moni whamaoni le o le tinai le tauhoni mawina. Ai ona o le tūlanga e au lava o lau tau whaafonga. I se tautua ato I upu I tono o le kāresia nei. Ai maise lava na mawhtanga tinai. Nā lau tau whaafonga I le. Saunoanga sina. Nā toi fo'i mai ia. Toi upu mai lau tu marosio I tō rua. Lei whapea na o mai na marolo lea. Na o mai lava toi upu sau tonu o matanga tina. Le mea lea, e lei loa ngata ai le tangata tautua. Mōna ma whakaau. Le tau whesili nia lava toi upu ni o sona finangani. Hawa ai fo ia I se lea e whaletoni e tau tala lava toi. I lona o mai tono le mawhtanga tina. Sa rea o ia masui peresteni. Taimi na o soifua ngā whatasi le mwere. Peresteni nai tono le mawhtanga. Sa lava a whai mea whatasi. Sa la tuku mai ia. Pautuanga. Whapopoa inga. Whamarusi au ia I mātou. Au mātou ngā lea. E maria e tere le leilo matua. E anga maria. E ami o lilo fo. A whapea te whaalongo atu o whese ne o ieto. I longo o whi ana e tari e maitina. Na matou noa fo I lea. A wale lu matua o upu. Sa, lu matua le ngana. Na ngana ese. Na ngana maria. O upu. Upu e tere. So se to e ngā upu. Sau nama I fonga leilo matua. Ia mea nai ni sia e matou mawhtanga. Ina ua tu malonga wha. Sa sui mai dobre ia te upu le prestene o mawhtanga tina. Na lue lava te upu. Se ia opo lava ina ua ngase te upu. Yoko mai te batu o ia I whale tangata matua. Sa le matu le tau siasi o tina. Le mawhaina ngana. A wāre. E ese le oa le matua I le ngana. Ngana wha Samoa. O lana tana. A whai e matou sa minga e kompai. E whai mena na tana. Spusi o hai ena me whai. Ia e whapena na tana. Ia tōku. Ia taha ua uma atu tusa. Ta te umai nei e hao ai tāna I nei le kālesia nei. Ia ai. O te whaafitai le ne tina. O te ele mawase tina whapea. O na teuteu mai ai o se mea. A whapeti tino me te uko le leiki. E whaini teu e aku ma whapea le wō. So se mea lama. E eo o lama o le wō. O le tinata te whaamoe moe iai. Pe a masiki le mawhtanga tina ai whafu. Wai oa I na ngai. E
le ai lava se to'o farisana pe a tusama tau. O le ana va fia te tele mai o tinao prestene ma lau lano na karesia. E au lava le fua tau. Te whaapetai nei ni tina ina ua malinga wha o tale. Ngā renga le atua e whaia. Tu whaatasia le tangata vai vai ma le tangata maros. Tangata tamau aina ma le tangata ni tina. E onge upu e onge mawhau whaunga tangata. A e whaatasi ma mana au anga ma whaa. Tamau aina ina ma whaa manuia ina. Tele la o awina o mātua. Whape foi nai tina o mātua. Lea, e upu e lea whai na ngani. Awa a whai raka se mātou whono a le fie whitou. E su e atu la ua o i tuwa a whale au wala le anu mātou whai. Whape nāna a mio i mā rie lano ma. Le ngano le tina ia ki mātou. Ia sina a le te tau whaafitani mai. Ni ngā renga mawhitanga tina. Mativa. Olo tina. A le tau mo onga. O le kāresia e mai se mawhitanga tina. Ia o pale mai mativa. Iai fu no lisa. Paapitai no lisa. Au o mana. Ia o mii karas. Ia lato ngā renga ngā renga. Ia se mii ngā. Pai e sui nima. Kong tau mori se mati tina. Ai, ia pai leva se matou pese wa fia. Fia lava tau pese lera atu watu matou mafutanga. Ta mole le ama ma le whaaloalo tina. Uma tatou tina. Uma. Ia usu tatou pese. Losa usu mai tatou pese. Pai whaalekei o tau kue ita la pasi tina. Ka whaaletou. Toeupu le fiso mo na lau. Wa leo wa tala na i Toeupu tu tanga le valoa. Wa seu foi le fuori ai o fa seu le paia maua numa le sao tu manei sunga tetai. Wa le saminga sunga ya arona tsena. Sunga ya koe tulea. Te foi no matu ta mama no ro ya fale. O fai fe au nei le batu karesia PIC o tala nei ko si na fie ka po toma. Le foi o pai panga tu tanga le valoa. Ya ai o ai faleceu le mata lo fio le tua. O wa sau fio le manu sa mo ya sia wale su mai. Tala mai o au. Su mai au foi na ia le tua, i so se fata fai tauranga. Tu fantasi foi mai su mai foi au. O pa ia fa le tua no wat. Papito o mafa ele te vai ngai atu wasa mai tau se asina mai no foi au.
nani o mātua, o uso matua whawhine o whanau, me pa ia maua lungo le aina whanau no i o tō tu te tele mo tō tu tauranga. O le ale o iai sa mātu whatalanga, natu. O mai ia e swafa manu mā lo tātua i whaola, tātua te lau whisila whai ai i tono le manu tāpuai, PIC o Taranei. Pa o te o le vao ma ngase la au na whai mai lea, ua ta whao fo tama. Ngā ngai fwoi la au na la fwoia leo na tau a fiafi. Ma mau ai le paolo, e mapu e tangata ua mawhatia, mo se tō mama. Ai a moto roe la ai na mo whanga e le toi loa, o na pō misa leo meo. E le mo na o le mo o tātou tala noa na nafi. Ai leo nek, o le winga o le whamtalanga, o leo le a tātou tala le soifua tautua o sio mātou tina lea o tātou whenua iai. O tau whaafonga le manu ono, nā mata ngāni lue ai Talauega mo Toeupu tonu le kāresia. O le atatia ia o whea kāresia, au le tautua lama i o le tautua tasi le atua o le tautua iai. Rono winga o le tautua whaawau. E o mai ai tani nei, ngā wala au le atua i tamā, ai whaawau e Toeupu e lang tā whane, maro nā tofi te akonu. Leo wau ai ni wala au le atua, o whaawau pēr. Mai salo e tau mua i le upu le atasia mātua tau a loa o le kāresia. Wa loa tau sanga o tau le taua. Wa loa tau sanga o tau tua. Wa loa tau sanga o fuhai le soifua mo le tua mo le whinangala. Tele awala. Tele tiu te sa whea ngai man tina lea. Lewa tātou tala no tina vai ane tamā le ainga. O le lo matua le o to fa le au tau tala le o ia isi mo i mau. Ai o te fia ta ua le e mea lo fale ale atua i lo matua. O lona fonga fa leo. Leo o to fa fonga. Sa tua iai tina le ngā luenga. O fia lava e su iai matua tina le ngā luenga. Sa fa moe i ngā to fa. A fono o te akonu, e sila fia e toi upu taimi e tula iai. E le si sooro na wha, e ui o iai na lo whare atua. A nā te sila fia le taimi e si iai o sa. Nā te lofo le taimi e mau iai so na wha moe moe. E leo se tangata e whina wale. E ui na sila fia e sao le mea la manatu iai. E le whai e so na whina ngana. Nā lo whare ale kuma o lea e sa i lo matua lea. O le lomo tua fo ia mario na winga. Toa tā mai toi upu e le sauno mai e te iloa ai o toa tā mai. A te iloa e ana pula. E te iloa e pula wa vita toi upu. Mai pula o lai fia toi upu. Ia, se te nane la e se sue e lau pepa toi upu. E le ai se fai solo i lalo le la nei tu tusa mai fai solo a toi upu. Ia, a oanga ia e lomo tua. Wa oanga ia fia e tina e oi wha. Fa potu potu le mea eto. Ia masalo ai a paua nungo tangata whale arimu. Fa peo la to winga. Ia se tu fa tasi la to upu, ma lesi tina la o maliu o rangi toto. Ia so soari en kapiteni o luama. Ia le lopo o le ale meo ia. Ia ai mea lo whale atua. Mea lo whale atua i lemo whai ona tatu manesea. Ta lo whai. E tele winga lo matua e mana tua. Ai pauleo le winga lo tu te fala ma faina. Rona fonga la fo lafu. Malana tau tua rotu o ile sa fa mai i luna ta mai. E tau tua ina le na tua e ala yo ma tua. Ya tan wasa na sina mai no foi alo mai pa ia le ai fa no lua. Talo fai. Alo fai o le tu vale tu yama i to yo au ta fa. Wa toi foi atu le atu au bauma pe a mai au wang. Wa toi foi atu foi le fuefu wa lo tatu le mo ta. Ai lo fa alia, ma le lo fa fai pe lo tatu tai lo to foi fua mo lo mato wo. Pau wa le o tatu to ma mai tai fa pe ne.
Ve ia ngā ruenga le whi ngā ruenga stofu. Soa nia, soa mai. Ai tātou mai ne ia. Tu ia au toi koe atu. Whai mai au pu, e sini le aso e te oti ai. Yo le aso e whanau mai ai. Manuia lo maranga tau. A tai mo e no. Amagua tu de polio o tapuenga. Ele o mau e tato poka lame ia se mon mau o fe au ki asi. O mai ai o us. O te pole rela tu o e poka lame. Ale o sang nei. Ya. Ele se mon mau e lamai. Le vis. Tanu wasa fa leilo mako fa. Yo sa ninga na sunga te taima futua. Pero kali yatu ma tuosi, na sunga wea ma futua. Mai se pamaloma. Hata no fati na sunga e fale ma futua. Yo le sa ninga na sunga tosi tanga wenga ma le futua. Sunga kaya auma ma futua. Yo la funga Toeupu matamali. Yo al pestene matanga tinama lau. Malau lau. Tuam tam. Tau mal tamata. Basi foi shotado wine. Falele. Sunga moni no tua. Oi, hoje tanga lau. Manole. Se funia malang ma. Basi shotado tinama tua. Le loko se mon mau fai a rāring sa o fai a lau tua le mon mau o le tina e auna na i au a le lor ko li stafi fiau ma loro mai tu so ai mai a kiki a tau na aolau Samoa. Aolau Pasco. Le gona lei ala ai so swani lo vai. Ya maolo I fisher quest. Pa fei loia sto ino o tuai no. Le wa o ia la Pasco ma la Samoa. Ma le mato matanga nas o fana tenga to ina malom ya la fa to minga wa mi skule de si tu o wala ma o fale o I mai kolis o la o fa to ko mo te consina Andiamo a fare Roma, con il blocco via, e non me lo tua. Ho visto mai lo ya che ho messo come ma te ho assi tu non me lo tua. Come poi a mi fele lei a auto puro guai. E io marlo con il po' avevo un po' quanto non me lo tua. Ma Matu tatal noma. Matu mama tina. Mas estou indo tua. Monom silfia. O matu foi fiauro o tali. O te o au ia le mue. Wa mata tatal noma. Tau kwa sili. Mao I stamati. Ai whaingatāru, whanau longo I tala e whai whai au.
Ua ese lai Australia, laenga lea whaia. Mani liu tō tele. Ale, tata no mai nā ta mama tina ma whaanga. O ka pēa ui o lo uso lea. Ia, o tō whawhonga, le tau tua. Na yo mātua I stamaki. Mana I tu mālo ta mama, tō e fo I mai o tō iu. Te au tua lau moni mau. Mai taimi, no te whono ai whon sa mo. Auckland stene I to I upu le tātou maftanga. Le tau amataina o le sinoti a tangata atu motu le nei ka le si pālangi o lo tāpua I mga nue ai o tātou tangata. E rei whaingofi. Tau amata I whonotanga, konfirmisi, I nā whonotanga. E amata whiwhia. Ai tā ape whaungu. Telo taimi. Telo taimi o whonotanga e anu I whinaunga whaiwhi au. E peo ni loia. O te tūlai mai I to. Ua iei, te swinga la titi. A o le tinai ato E upu na a mata mai ai le tūlanga o le matua ma le ola o le sinoti ma le whunsa moa. Le winga la tala, ba mata wina. Le toa o se matu tina I taimi whontanga. E whaari o tlo le whina ngaro le whaaloalo. Ai le surumuli to E upu I se tūlanga E manu I ai o na tangata mami I ai le atua. Awa wawa I atu whantua mataisi o le whono sāko. Ai maise le tupulanga lau wao. E iei lona atu wawa noa I le mea lea ta o sinoti. Ona o le lokutua lea. A whalonga tua pe o na saunoia. E whionga Kristen. Tūlanga whale tonu. Ele fefe to yo. Nanga whaftai ni aso. E mori mau o se waina mese. Siawe karesi. Ana mai ua o tā reini mga anuenga mana tau ua o si o tā kitina. Mai unga le soifua o toyo. Wala nomi mga ui e. Upo ngā o soifuanga, lona tini. Tātou te le fia mama aia. Moni atu whanganonga whaakitai, sena sau. Mā lona tausi. Mā lona nsa. Ia tausanga I tēni. Le lofo pe sao ia Li poti ase singa, lo whionga Kristen. Ase singa to maftanga le, na o I whale o tangata matua. Moni, o to E upo E moe, le whale lea. E breakfast le whale lea. Na mai atu ia to E upo whamatala E tangata whaito. So E wale atu ato E upo so E pasi. Te sina masau tu. Lona wina. E watu ia le asisinga maftanga o leito ru. O le tangata E mamasi. Mamasi sabat. Aso. Exercise ai sino matu tina.
o mātu tina e le ngata I le nei e kālesia. A le whona sā moa ma le sinoti e tangata tumote. Mia le malanga a tole upu. Mia o soa e te ta. Ai mai se nei a fia le ofa le kua. Amen. Pule fa soi fua le tua te male tua le tua le nga. Fa karo fa. Le pa io la fina le ma. Vai ser no marmo le calesi. Ai no ai mesi. Be o poco mai le ni. O que fa me. La so que le kinga. Kai mo la mo no mai su le ia le mo ko pa o man o le nge o ai ma o ko fa fine ke ni ko si no sa o ma ko Mako ka maoro ka ma. O kua ni lei papa. Karau me. Wala la o kua ku I le apa mal fa. Te fai singa fa. Lama. E ele mele misi. E ele mele misi. O ma ngai. Fa longo longo ma la. Sa moama ma sa kuringa lo. Ora ko foi sa para ku. Langa ni leila mai o me ku. E lo ele me momi. Wa e lo se me ka u fa. A ele lo. O wa salama ni. Ina ma po. Ai no sa mo balai balu ma ko ai na sa ia wa ora mo ku malo tingale malo ko fingere sa oyo sing era itia au ko na ko ma ma ai kele ela mo ko no mo le lo mole pe o ka o si kan eleilo asesi pe ese me male maria lo mo ko e ka ai ka lo mo ele fa ali mai ya oi al ma ko ma pa ma sa mo ma ai lo ma ko ora na ora sa u si lo ya le amo la paz. Mo sabe que se causa assim, o vivo. Mo sabe que eu sabe la, mas que o vivo causa não vou poder. Esse meu irmão. Ora, a calama lá e lo polo. Lo polo. Malo olo malo soy. E com o seu mapa. Kau sabar kasi pagar boko le ko mai o mo ya ngai ro ko figele singa isi abai ngai anga kau sabe ma ko ai ngale isi le mai ni e kau sia ma ko ora fia ngai fa ke ala ma ka la mo no maria mai no ma mo ye
Mama foi mai. Langa la lo que hago el que. Ahora lo suma vai. Vai se como se as pau. E Maria lo foi na mão. Maria lo vai já e vai aqui. Eu pego lá lá mesmo. Pegar que ele ficou aí. Aí que eu vou ir. Já para o sábado que vou curir. Não vou ali. E Maria não fica da mas isso vai foi isso. Olha a saúde mai ali pesa fanau, uma pesa fanau no sole mas tato wat fason, ne mai tau wat. To faz minuto tato saúde na le fufuina ia ama mole tato aina, tato melo tato pesa. Ai a sole mas tato wat fason. Ona fa wa mole tato saúde na fa fa. E mana ia ka fata pena bata to ata la already a umolo tato wata usuru mo to pesi a la ngana a sa uni mai nei ta pena mai nei to pesi
O le atul whafta i tele lava i o tātou aina. Mai se foi o sui o le kalesia sa muli mawina. Ia le soifua nga lue o le tātou tina mai se foi. Tona soifua lau tele. Le tonu o ia le tua. Ala i le toe toma natu ma le toe vā mai tua. Ngā luenga le lei, ngā luenga sa whaia tina o mafua ai o na ia le tua i lana tautua. E la lea whaftai tele lava tātou ainga, te ilim nei o le tātou sauringa. Lea o la tātou whasolo tulu o le tātou sauringa, o le tātou titalo whamafin whana. I o le tātou sauringa ki ai, te ina i tātou sunga e se au ia i o na tana. Nā tātou wifo ma te tāro i le atu. Sa mātou tū nei le to'o ai te paianta. I le whai ngā malanga umi alo mātou tina a soi fua maola i le nei le rolata. Mai au ai ona mātou whaafetai ama vi ia lau fio. Te a mātou whalongolongo i mōi mau a soi fua o ia. Ma e walo mātango fiero mātou tama. Whaftai mō mea lofa e tele na e whai i a teia. O tā leni, o le poto ma le atamai, e soi fuai le nei na rolangi. Vi ia oelo mātou tama. Wa le o mātou whaalungolongo i lona whaao ngā ina. Sa ia whaao ngā le lei, le ngata e vea ma awa onga ia i mātou uma. Pei fo i o na awa o ina ai le whanau, o le ainga, o nisi fo i na mafuta atu iai lo mātou tina. Whawhetai le atua i lo wanga le lei. Sa whaalia i lo na soifua, a soifua ai le nei le langi. Ai ao ina so wala mātou whaina malanga. E iai teimi e whesilingi ai e le tangata le alofa o lau fia. Ai mātou te talitonu le ali i le tangata kerisiano o taimi ia e la talata ai i a te oe. Lea sa iai lo mātou tina e lo mātou whalongolongo i le whao ngā ina o lo na soifua. E a oe nai, le whanau malona ainga, hina ia whaamomua lau fia. E oi lava o na mātou vi ia oi lo mātou atua. Wana le se anoa lau fio. Le maua ia ma whauwhaunga le lei. Le maua ia le poto ma le atamai. Le ngata i le anganu. Ai whape fo i ona tō whinga sa ngā lue ma soi fuai e au nai i a te oe ala i lau au lau ngā lue. Whawhetai mō mea sirisiri le whaia mō ia. Whawhetai mō le soi fua au na sa i ngā lue ai. E whao ngai nai o na tofi ma tō whinga sa ngā lue ai te tonu e kalesia ma lau ngā lue. Fo i lane vi inga i lau fi. Ai lea unoi mātou i kua ngā ma whaina tā. O taimia e a whaina ai la mātou whaina malanga i le vāma lau fio. Ai lea ia se sio i mātou i sao. E se ma pa uatu i mātou i whao so ngā le ti apo. Mai le tau mate foi. Ino mātou tina mala na whai ngā malanga. Sa iei taimi sa whale tonu ai. O lea o mātou atu i uruma lea nganga ma ni wha maulala. Lea li ia e wha mamama, wha mangalo i a te ia. Ia tāwhi malala na whai ngā malanga. Mātou te talitonu ua sao atu o ia i lo malo. Ai whapea ina fo i la mātou tāpua inga i le nei aso. Le li ia ni o mātou whale tonu ma se i le whawhea ngai ma ia. I ni upu sa mātou lafo ni mātou whaunga fo i sa mātou tui nātu i a te ia
e a whaina ai lo mātou wāno. Ao sa mātou au unanga mani tiute i le tausinga o ia i taimi sa ngāsenga se ai sa whale tonu o mātou ngā nuenga sa whaia mō. Whape fo i le whanau māinga le li ia e whamangalo ia e mātou uma. O alawa o mātou seu, o ao mātou whale tonu. Ale o mātou atu le ruma i le anganga ma le whamaura. Whamole mole le tu o whamangalo i mātou uma. Ao le o sauni mātou mo ona toi sauninga o toi taimi i lona toi sauninga muri mo. E hane te manatua e pea ia. Tono o mātou painga, tono o mātou ekalesia, tono o mawhutanga, o ana wō, o na ainga, o lona ainga whale ekalesia. Leli e mātou te titalo, ina ia e whamanuia ia i lātou. Ka vea o na tomai sa whao ngaina, Vele mata yala ya I mātou e whai mā o onga. E mātou te au nai fo I ia te oe. E peo nei a whao ngā ina o na tiote. Maona tō mai. Mātou te talo le li ie. Ina ia e alo whangia. Le no whaalo e maise o ainga na lua. Ia maua e lātou uma le mawhana whana o oelo mātou te maa. Ma ia wha mai se lo wanganga I o lātou loto mawhatia. Mātou te tāla fo I monisi o whaafonga ma mau mai I a inga mau o e ia whapeo na maua I lātou le mawhana whana o oelo mātou o tua. Mātou nua le mwhaia mātou awa I whatasi. Mātou te talitonu o lo iai I lātou whatasi mai mātou. I la mātou tāpua inga I le nei tuasi. La mātou te talo, la mātou te mā. Ina ia e tū mau mai a I mātou o malawa. Ai mai se o le nei sauninga. O aso a sau, e a ta ape fo I la tōna whaimalanga mai. Ona o le nei wha moe moe. Mātou te tonu le ali ie. O le a e tai I la tō I no whanga. O lo nofo mau ma wai le manuia. No nofo fo I mātou e whamuli. Ai mai se tutonu o lau e kalesia. Ia maua pēr I mātou le mawhutanga ma lau fia. Mātou te talo, mātou te mā. Ia mātou whale tonu mani o mātou se pēr le tuinatu I a te oi. Pēri iese e whama māma whamangalo I mātou uma. Au mātou fia te talo e le te talo na ea o mai a I mātou. Lo mātou te mai o I le lau. Ia lo swafa. E o mai lo mātou. Whaia lo whinangalo I le langi e pēru whaia I lau. E whamangalo I a te mātou I a mātou I sa. Fōi no mātou whamangalo I nāti. E wāngalega mai I a te mātou. O fōi te taitei I mātou I whaususu. Ia e lāwea I a mātou I le au. Ai o le maro ma le maro. Aso ma le mihinga e whakaura. Amen. Tātou whai pese o le iwa saunia o tātou aina. Tātou tutulai e kāwusulusi o tātou au, tātou mihinga leo le ausu.
whakawhia atu mo le inga mātau o fia tātou whaitawina le whio pa ia le tua, tātou te whaitau whatasi whamau tātou whonga ni teimi o le whiawhi, pēr whai o lungo o tātou screen, tātou tuspai, tātou whaitau nā outou sila atu le tusi whaitau. Nā luatu i sa rā elu na ia kupito, o le aenu o le a koku, na i le tuko kananesi. Tasio yaso a o ia i le nuku i le malu folo i le talalele o tu mai ia te ia whaitau langsili o tu siupu o toi ina. Tali atu ia o whape atu ia te latou. O te whesiri atu fo i atu tau se upo e tasi. Tau te whai mai ai i ata. Ona la tau whilafu ai lea. Whape ane. A whaita tau te whai atu mai le langi. Ona whai mai ai lea o ia. Se a whai le mea tau te rei tali tonu ai i ata ia. Lātou tali mai lea, mā tau te lei loa pē mai whea. I will read the gospel reading in English, just the gospel reading. One day when Jesus was in the temple, teaching the people and preaching the good news, the chief priests and the teachers of the law, together with the elders, came and said to him, "Tell us, what right do you have to do these things? Who gave you such right?" Jesus answered them, "Now let me ask you a question. Tell me, did John's right to baptize come from God or from human beings?" They started to argue among themselves. "What shall we say? If we say from God," he will say, "Why then did you not believe John? But if we say from human beings, this whole crowd here will stone us, because they are convinced that John was a prophet." So they answered, "We don't know where it came from." And Jesus said to them, "Neither will I tell you then by what right I do these things." Pamanu mai le tua le tātou whaitau whalongolongo i ana whionka ia. Tu maua te pēa te elo na viinga e whāwau. Amen. O le sua ia wea o lewa o na mafuta o malitina i atu uku. O le asa o maua atu le tala le mo le maua le mafutanga tina sata wa o le nanu o te uku au te loa. O le sunga wea le sa le lei le nanu o te uku. Mena lea ia. Reverend Wea? Yeah? Time to bring us the word. Thank you very much. Thank you, brother in Christ. Hi. I know you've been sitting for a while, so I'll try and be brief. Not as brief as not to do justice to the word, but brief so we can have a
peek into the life of Toeupu Talauega. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your presence, O Lord, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. This early afternoon, I'd like to speak on a couple of verses from the Gospel of St. Luke. Luke chapter 20, verse 3 and 4. Jesus replied, I want to ask you a question. Who gave John the right to baptize? Was it God in heaven or merely some human being? I like to paint a picture in reference to authority, the authority of Jesus. I asked Aruna for the translation. He said pule, which is the same meaning in the Niuean language. Authority is something that we can use at certain situations. Authority to do good and authority to exploit. Certain circumstances, we find ourselves sometimes trying to find out who has the authority to decide what we are going to do. I believe we have all seen that program on television about border control. When you look at the faces of the passengers when they have something to hide, then you can see that they have something hiding in their luggage. And sometimes I feel very uncomfortable with those who have the authority to do what they did. Our policemen and women sometimes found themselves under the authority of the government or the badge they wear, requiring them to take control. And taking control is to keep the community safe. We hear from young Toeupu that the Nana Toeupu keeps them in line in their prayer life. That is authority. Because she knew what prayer can do for her siblings and children. And that's the best part about her offering discipline to the children. Authority can also endanger life in terms of aggressive characters from within the community, who may react with physical aggression and would cause bodily harm when challenged. According to the biblical passages we read earlier, Jesus' authority was challenged by the chief priests, the teachers, and the nation's leaders while he was teaching in the temple. So he responded by saying, I want to ask you a question. Who gave John the Baptist the right to baptize? Was it God in heaven or merely some human being? Jesus is here taking control against the challenges from the crowd of leaders. Today we gather here in God's house to farewell one of the cherished mothers of the church. Toeupu was a skillful decorator when it comes to decorating the sanctuary of the church for funeral services, family services, and Sunday services as well. She would come into the church with a variety of tapa cloth in sizes with very fine mats of different colors to lay on the floor in preparation for these named worship services. I remember one time I came into the church and found nails around here.
and around here. I asked around, how come these nails are in the sacred pulpit? And they said, oh, Toeupu did that. And I said to myself, oh, why did she do that? Why did she do that? Toeupu have a mind of her own. She does what she did in her own unique way. She always did her work with enthusiasm and grace. If people cared enough to stop and read the arrangements, she set up to display her colorful mind. We may understand the presentation if we stop, look, and think. Added to her own unique style of care for the house of the Lord, with its displayed colors, is a significant wow if we happen to stand back and look. That is Toeupu. One of our other forte as a child of God is generosity, giving. Now I know why you walk all the way, Upu, right from home down to Ottawa. One day, I vividly can recall in Manukau Westfield food court, when she walked up to me and handed over a wad of banknotes without saying a word. I looked at her, hold on to the banknotes, rolled them up, and put it back in the bag. And I think, it should be me who should be giving Toeupu a gift. But I do believe, though, that giving is one of her personal values. And after that day, whenever I saw her at Manukau, I tried to avoid and hide. Because I feel for her, and I feel for the rest of our folk as well. Coming back to the church, when Toeupu sets her mind on a particular layout for the setup of the sanctuary here, that must be the way. For anyone to challenge, God help you. That was the spirit of someone who valued her work for the Lord. Her many spiritual gifts and passion to serve, especially anything to do with the church, was number one. When I heard that she was under a health condition and had stopped coming to church, I sat and said a prayer for her, because we are going to miss her, and we do. In other words, Toeupu has this God-given authority that was critical to her following of Jesus. Nothing else. Jesus replied to the chief priests and all those who were around him, I want to ask you a question. Who gave John the Baptist the right to baptize? Was it God in heaven or merely some human being? Let me ask the same question of us today. Who gave Toeupu the knowledge and wisdom to serve the church in a unique way? Was it God in heaven, or was it merely something she picked up along the pathway of life? Jesus tested the knowledge of the so-called authority of the land in the shape of leaders and decision makers of Jewish origin, and they failed, according to their response when they say to Jesus, we don't know who gave John the Baptist the right to baptize. Maybe sometimes we said that when we look at the demonstration up in the front here of what Toeupu can do. Through the Holy Spirit, Jesus knew. Toeupu's authority to serve like Jesus was a God-given wisdom
an art form she developed with such elegance to showcase her standards we will surely miss now. Toeupu, you are one of a kind. Hopefully for the church, like it says in the Psalms, we will get close to God. Because when the Lord is near, as he was near to you, solid rock will turn into streams of cool water, says the psalmist. A symbol of grace and enchantment that will fascinate anyone caught up in its charm. Farewell, good and faithful servant. Jesus is waiting to welcome you into the kingdom and to say, come, I will take you to where I am, and we will be together forever. You are now with the authority of Christ that you practiced and demonstrated on earth quite joyfully. Enjoy his presence. Amen. Thank you. Wala watu tatu kutoka kama mwana tulai. Lea o saudia. Tasme vai na tau o sauninga. Toi sauninga o le uso Kirisiano. Tātou talo fatasi tui nātu le nganga. Tātou tina e tusai. Te te inga fo ima. Fasle manga le tātou fatu tuanga fa Kirisiano. O le te talo e tui nātu lo nganga commendation prayer. Tātou te talo. Wā o mautinoa. E le mawhai le oti po le ola. Po angelu, po alii. Po e malolosi, po mea i nei ona po. Po mea atali, po mea mawalunga. O le loloto, o se tasi mea na whaia. Le mawhaia ia mea o na whaatea se ina. Mai i tātou le alofa o le tua. O lo ia Keriso Yesu lo tātou ali. Te mālo whae mātou te tui nātu nei le nganga o lau o auna i au a ao. I le mawhitanga tu mauma o e wha. Into your hands, Father of mercies, we commend Toeupu Talauega in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, she will rise with him. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon her in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet again in Christ. We ask this through Christ Jesus our Lord. Amen. Tātou pese i le viinga whai o le tātou sauninga o le viinga i lua salau, lua sifumalika. Oh,
sauninga e o hea mori atu le tino o tātou tana i le whanmomariu i papa tōtoi. Nā rea wha umai o toi sauninga i a mātātou wha wai atu ia. Tai. Tu lai bea mo te tonga. E wha umari tātou lotu le tunga mau e whai e mara tātou whai uina. Ia la wha wau tātou sauninga. O la tu lai tātou la watu le sao tina. Wha wau tātou sauninga. Tai.